Angibingelele kumkanya ukuthi TV ngibingelelwa ukukhangelana kwaMhlongo enkandla eqhudini ishoba lenyathi usezakhele udumo ngegama lika DSD khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela angibonge ithuba abantu umkhanya kude TV ngibonge ithuba elikhulu igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious ngicela uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eyishisa igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu ithinta ukuzamazama komhlaba lapha nawe ingane zakwethu babalelwa ku 1500 abantu ababhubhe ngesikhathi kubhidlika kuzamazama umhlaba eTukey lapha duze Nase Syria. Amavidiyo azungeleze einkundleni zokuxhumana athuse abantu abaningi kubonakala ibhilidi lamaflethi liwaphu phansi kanye nezindawo ezakhele idolobha ke laphana wengane zakwethu yimoto imigwaqo laphana kade kulimala ke laphana wengane zakwethu. Ukuzamazama komhlaba laphana wengane zakwethu kuthiwa kuhambe ibanga elide ke laphana wengane zakwethu elingango 1.8 meter ngoba kuze kwafika nasemngceleni eseduze neIraq. Ngiyafisa ukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ngiyacela ungene lapha na kwi-comment yethu yokuqala lapha na wengane zakwethu sizokufakela i-link bese ungena ke ubona lapha namabhilidi awa ke lapha na wengane zakwethu. Uma siwabonile ke lama video wengane zakwethu uzongena ke la kwi-comment yethu ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ucinezela subscribe cinezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta i-video entsha.